Elangu diar emujan lo archaeology ro agro charabulin archaeology ilo video ak TV im kanujin allang kener marmuri charabulin yakat choir kentre goeto ken menin eorar melele ken tagore charabali ejengin per kep in kapu kol yem menin aur kochet ejumege ewe promit ag eokotak lukun molyo chantayo jelo ilo pijago im archaeology echep chon charabrin kapu kol ag menin aur kochet ijoge archaeology emarong lap an kakumgum im kaido limo im kan menin elabam ayguji chibang koami namba chuan edage chit kana lale age kada kan archaeology ewe archaeology e chuan wawino nganare kada i melele kan tregoeto moda janan ro chiburim chimar chiji ag pebanado kagi komaron kachidak na ye wawina na chale kage tregoeto nei chalok book ag pebanado moda chinmag lale ewi wawin angar ejak archaeological site ko ag chogo kili per raur imekar becharabulin yakado ko ran kamani yim ye wawin ad marungun kile pe chuan chicken e chuan archaeological site innem chenaja dale charabalgo an chuan archaeologists yim wawin ay redale imekada kantrego remodelo kiyane chenai lale ye wawin ane jak archaeological site go yim wawin ad marungun kile per archaeological site eno de remaja rom mogata ra chinu lawere to ailinkin yalang magdugu ko rar kamani ko wi mar kan chinu wayir na yon prejo na kamana man chukun ayr mur aramjro rar ugugot mengo pelagir ekar nganai kuj ko ayr eno din ekat me pinana agni ijogo yari chalok ye mokda ag ramanong chet ogda koralat ainot kamandial age kal yuman chemanago yimmen ko yal nagot ogda kain rar kinchin wair yim chap cher ilwair edale yime kada knogda kain chenaj marong chala kenara mijen tre ko nok magdugud ko wair wawin mur ko wair yim chetien kantama ko wair ilo majalin archaeological site go rajido glo elang nememi yem dretan go yor historic site go enot yimne togo ag mogo edwair per op ag chicken togo ewele ina togo ejuj ino bango ag chicken chogobijo nego chicken ak side go ibulandren terrain ialgo abaran ulijo iman kanadago ak ulijo chicken kachuda iman army ran kaneto drut aku kujak ak pil im chago immeni waj per treyo ej awalayo rar chuda gyun wewenin yar walok eto imej parenot walok rainin chogo bijo ko rumor im toyer per recep chicken go rawr ngan archaeology jaro echep chicken go rawr ken ge yor kolye ak chicken go rawr im tekanne ken melele ko igi chen chon law imara mi joro chugjuk imama nagi chen makiya lale ye wawin ane jak chicken rodin haramit raj mange chon kain mange enot nen tagin im cholok kubit ak rio ilaw
kubi ag rin emarong chamolok ilawan lojin chon kru ange em ga longo chen kruyo rio enaj perpachek ilal yumun cheti yen ko raitok yemelen kubi jogo na bar kuba tok ipen ilo trego roj karreo aram joro roj aini ri im kubi jogo cheti pendron ilo chon wuchigin nge chenaj lale chigin chaw bijin ilo charj chenaj elolo ri matan plastiko mejan kuat in pia im kolago im matan kilago archaeology ro ilijum chakalaj ramarong pag mel eleng melala ko chen chigin chaw bijin ngan wan chongok ramarong chale kain menin morrodo yakkayan armi mga kanni ko kanni gir ila way lale rini ko ila chago bijin archaeology ro ramarong chale kain ko yakkayar do ibna bar marong chale ken wawen go kajar bali ngan yamuri yakkin kiya cheni dong ngana lale chedian site ak chigin gain ko yemetot yem to air per ilo tre ko cheman yari cholok plastik yem kuadin bia agar war open ko enot kin 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 yem draga ko rubil ko yem kar kajar bali ngan dragain umgo obeng minin mawrin lojado yem gar lami ngan chet kay lamlam ak chekje koy yem chediyen emarong war chelto ko innem chemarong lo tago arami joro rar mange wawener kamat yimelang parmen ko chet idogo chenar lale chogobit ak chigen ko bi ko ayr eno dar marong chele kay arami jin ran kin raj mange baw idogo chenar lale chogobit ko ran kin archaeology ro raj kamani charabalin kub ko ayr ilo wawen go emujillo bar ramantada yim chei ak rekodi awle melale ko ramarong tabari chei kamane wawenin ilo ar kub ken pe yim chirik kaga lalok ilo elang label go ko yim yakut katayr ilo ar pek pijago yim chengek ak pijek chigijigin awle pen saidio yim epek prik ina kada ko yim kamane charabulin etalego ngan mengo lui ijoge elengien ewer kurangan archaeology ro nganair kamane charabulin yakada ko ilo wien go yime walok ak cheri archaeological site go iloan war ak kamane charabulin ekalago enot charabulin kebuko kami wan malagot imetale purijo tere rem rongkin ijo yim chamrong lo nalagan rong yim gar kubuji eleng milang iyo gor modalo chemarong elolo ewele inchedem go yim ra chuta kalok mogota yim lebugo ak chigen kalib aram juro remit cherabulin excavation ak kubgain raj kamani lo chon wawe no elat an tilijek poye enjabor chorren go walok ngan chabrot minin awrko eligin an mujan kaman awlip cherabulin yakadak imedale go nay men ko kwalagu chen pulun purik chenaj won malago dim che chon report yem kaman ak drawri chamalogin charabalgin ilo chon exhibition ak chon yen kalu joj ngan kamerong poy awle rumajal ran marongin aluji yim chalagagi
Archaeology e chepken menoko raur enot goal ime chepar enot kage menoko kachuju ag nagelog yair ilo trego lui lale mak bengalin yo im chon armi jan loy ilo chon yenyo yim yagar wor chorren go walong ngan chon archaeological site ido wo chencharabal go kamani yi aramijin yar podo bengalin im ledog melele ko pe kar loy I penchedri ko me yar chep podo gipendo ta melele ko chemarun bak chen bengalin kaya ridok chen chon lip ak chicken kalib rimijoro ak eberia ijin ka bengalin ridok chen lipan chon emange ak lipan chon kare keta liban chon ajri ak chon ruto chechep chale kenege pengalin logyan eban walok ak kwalok chabarot meleleko menyo rin chemarungin chale chen bengalin e be kaman chen chon obengin menin mur ilo lojit enot obeng chabin ngan kar kamane remaja royato rar cholok tuleng yim tulal in obengin melele yorin chemarungin pak chen obengin kia lale mugijin ijin ebar warchat bengalgo ijoge enot ami loy archaeology jaro tar marungni togum kammane charabalin ekadak imetale ko mokoda